Nagaland administration pen Karbi Anglong Lahore region border outpost kiking kerang bomadim kapachi pritoy. Bukolia United Karbi Club along KSYC asong sirke pangdeng amhang ke thegarni Katalon. Kardom ada birta thanbang nili sami Monica Melikpi nom birtang tonpen arjitha. Nagaland administration pen kipuke labang solong leke undisputed land lasila dak nalitum BOP ke bilong le lapen nalitum kimrang rea prang nilitum aphan birta nang pinang je potlo pusi phaikuni ni phaikre thomarni Nagaland authority tumpen kaning je birta pherangke anante rangpen birtang pale National Highway 36 Lahore region BOP along Karbi Anglong administration laban Nagaland administration ang bong non kibibom BOP adimalong amat pinyanar lo por phai sia por malongpen kaching wai padupon labang so kaching wai along Assam administration pen kachetong dun additional SP Himonto Burua SDPO Bogajan pen magistrate Bhaskar Jyoti Kalita lapen Eastern Range Rongapahar Ranger Dhoni Rongpi Nagaland pen magistrate Maung SDO N Zubenthung Enguli lapen ke thigiding atup chetong dun lapu puang bongon an ke kachepang sam kachingwai padolo bonta kapajura kachingwai lake Dimapur deputy commissioner lapen Karbi Anglong deputy commissioner ang bong puthot kachingwai thura pe jia phan pupuang bong chisik chedang ponlo aru সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলগীয়া নাই আমাক গভৰ্ণমেণ্টে আমাক চেংচন অৰ্ডাৰ দিছে চেংচন অৰ্ডাৰ মতে আমাক সুৰক্ষা দিবলৈ দিছে আমি সুৰক্ষা দিছোঁ তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকক আমি বুজাই দিছোঁ যে তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কথা পাতক ডিসি লেভেলত কথা পাতক নহলে চিফ সেক্ৰেটাৰী লেভেলত কথা পাতক আৰু আমাক যদি কাম ষ্টপ কৰিবলৈ কয় আমি ষ্টপ কৰিম আৰু নহলে আমি কাম চলাই থাকিম আৰু আমাৰ ইয়াৰ মাজত যাতে আৰু কোনো হেৰি ভুল বুজাবুজি নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে যাতে এনেকুৱা ভুল নহয় যোৱাবাৰৰ দৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকক নজৰ ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে আচ্ছা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেটো মানে ডিসি লেভেলৰ আলোচনা হ'ব বুলি মানে দুই পক্ষৰ পৰা মানে এটা তেওঁলোকে আশ্বাস দি গৈছে যে যিমান পাৰে সোনকালে তেওঁলোকে ডিসি লেভেলত মিটিং এখন অৰ্গেনাইজ কৰিব আৰু তেওঁলোকক এইটো মই কৈছো যে যদি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়া হলে বুকাজনতে বা ডিভুতে আমি হেৰি মিটিংখন অৰ্গেনাইজ কৰিম কিন্তু তেওঁলোকে ডিমাপুৰ ডিসি সাহেবক খুদি জনাম বুলি কৈছে গতিকে এটা পিছত গম পোৱা যাব তেখেতলোকে কি ষ্টেপ লয় Bukolia United Karbi Club along Phaikuni ni Phaikri ke thomorni sirke pangdeng KSYC song bhang ke thegarni Alira Champen talon pon pusi pherang ke pen card news along birtang pale KSYC asong mahangi thekani katalona mai KSYC amai phu prakash terang pen kachpahem pupon amai along alhisar po amana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Additional motto that nation building through education and cultural development locally itu vacancy la bakani la jadi to ajudan juga itu dan kita pangcu nanti la sehingga memang itu lah dan motto la bisa EM Amar Singh Tiso MSC lapen Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Long Singh Teron atum chetong dun anu di jongsi mathare jinghon ni ulote lake uli lasinon na ulonan dari Karbiala obi kosi ki hoye obi Lokachari bom ausumaratum aphan mesen alam kachetong dun alhia tumpen jai tekang Karbi Anglong angkang PKSYC aro ahawartin pensitami Charlie ausumaratum chetong dun rinti kidam tang hemprek ke hangason tomon lang no pawang long ledet nang ji athe anutin ta hemprek kar isai delo lasi chesong rapet lo nang posisi empen lam the jai hawar tak munit ke bang kata cerita orang ali racam ka jadi itu program tu pamikalan punya program lo itu kacapa mantai gitu guys chief executive member Karbi Anglong Autonomous Council satu Tuliram orang kata bang jadi itu amai nanti nak pun lo pasti ansose ini itu KSYC ansose kekler ke dami pan itu Karbi Anglong sungke boy jadi sok punya pan itu mana tak sih sedang so pasti nal itu dia je pun kata ini lo nal itu kata ansose hai kacing kuro lo nal itu kan cerap tu pun ansose ini itu kata kacing kuro lo nal itu
Manja long manja police atumpen phaikuni ni phaikri hinier ni grams pharokren er kebra pharo pho asera rondre pen kewan kanghu banghini atom phan keneplong labang so alam ki along keton kela asai khiari den kachina bang pho tum lake Manipur Thobal district Tairi Poksing Amekar Muhammad Muzahar Asopo Muhammad Tari Monsur Lapen Muhammad Kalaudin Asopo Muhammad Iqbal Hussein arta thongkebra isi pusi police atumpen pachini non malam so por phan birta moin topoing sna A huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 881205 3818 93656 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia Difu Road 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Wang tha wang ik tha electronic a hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge long apren LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long apren dolake LG Samsung BPL Akai washing machine apren lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikjim lasinang litum nahumri ignon Asok Prasad Chateri Bokulia Electronic and Electrical Apulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonawar sai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklo jontro phan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pinpen Claret Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge Difu Karbi Anglong lasi lan sose kachini le thojia phan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Korbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Pibot Birta along Wang Twiglo. Pongjang LP School Ruini Pardunron Schooling Hub Chekamat Lothan Thepin Purake se Hamren Head Branch Men Labangso School along Kahumria Birta Card News along Paklang Detapi Paikuni ni Paikre Thomar ni Thanbang Horentok Bipen Lam Clark Chipi Pon Birta Pheranke Hundor Kropen Birtang Palin Thanbang pen ajok lam Clark Chipi Pon atengke Bangso School Ruini Pardunronan ke Kalini Thom Pardunron Inkir Chek Abangki Ahok Lupusi Than Bielo asai nang ke tangkok ajok Ahut pen ki sekolah hem along paliun edet lapuson tadu puta Thanbang pen pacini. School SMC amai pu pen amata lam Clark Chipi Pon atengke Bangso School Ruini amadle Pardunron kang hap kalipusi Than. KSA atum sekolah long kahumri ke pedodam ahut rong arada tum pen ke Thandunsi kacitonte luputa pacini. Bangso lam lake pini Thanbang la pen SMC ang bong ingni prongsi karju cipatini pon luputa Thanbang horen tok bipen pacini. Paikuni tractor siar ni hamren ke se head branch pen along school khomri dam hon nili tum phongyang re school long tanang humri lo pen alang le tum khomri bon hut nili ke chitong nodi de bang ke nili ta velo hadiuti dokok athe sodar ni udare ID verification last date lo lasona lam dokok lasi nili class bang ke ani sini bang hok lo itam ne lo sitami alang le tum nili tum dak SMC ya members atum long menu dahni long pen lam thik long bon bangke thirunian si school kang hapula bangke ahokali si aholo sita alang tum nahuri lo melo penone prang ansu se alang tum tali tum handa budisuri nang pi ponthegi phan bangke alang tum choro kosinili ham pongyare LP school HM pen lam parchipilo chipilo la se ahoklo ni kas news long eklang teng lote chithiro ni kusi klang roglo sita mela ni tum SMC teng pen kachini duna teng pen ni hin pen kachini duna teng lote ni in thirunian gawe ahoklo ni thom mangala ga bon check lo the master bang ni phan phunang kurilo ni liga ni hema dung da dakma lo sinil phan phunang kurilo o padaba ni li bel o kam do ko voter ID ko pipine son kam do ko mani li bang ida po mat nang sumar phan padar school ge puthanam tha po mat ni li bang o padab sarang we mat than be man ge sar soda bang hap check lo la se ni tum SMC hin ben da ni tum churulo hamren case head branch pe alang tum han ansu se kahumri thega policy inglong habar school along kahumri thega fan stamela an bidi surena pi thega fan tum churolo la se alang ni tum es sar phandala chithiroi ni ku bangala tum hokali la se ni thom bang tel ga hok vek la se ni tum SMC hin mentan noi phongwer bangga sar phandal tum ning ke oya velang la se non prang ke bang ya bangga ni tum ta anso se bangso school ka cheng thoni fan ka bot i ke piklar bani pang ka pi thega fan ni tum SMC hin bani tum sirap dun po Ada Birta Bangkela Ponsi Kang Tompo Iglo Dumithak me Kurang Thu